Page 456 et 457 ka tafsir al-Qur'an de sura 38. Wa wahabna lahu min okkiti mo min jonniti mo ahlahu be ngure makko ne wa mithlahum iru mabbe ma'ahum wondude mabbe rahmatan dum do ko yurmede minna e morde kame wa dhikra e wajuli ulil albabi wonande jomirabe haqqillaji. Wa khudh alla dalane mo yettir nangir bi yadika jungo mango degosan womere moɓande huɗo fadrib bihi piira ɗum ɗon ɓeygo ma wala tahnath fi tuwata yan e wondore nden aya on no mari sababu nuzul jano inna menen wajadnahu men tawnomo swabiran modi ko muññiɗo nani ni'mal abdu men taw o moƴƴijiyaɗo nani innahu no kanko awwabun ko hewɗo tubo worutto wadhkur jantandita ibadana fi ɓeɗo jiyaɓe amen tatto fof Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi be ko be jomiraɓe tiɗal wal absar e gite irɗe gonga inna min akhlasnahum min labbini be min subike be bi khalisatin labbinande dhikra dari fi jantagol andi tagalle den kala hara wa innahum no be indana ka amen ngala min al mustafaina ko jeyaɓe suɓaɓe al akhyari sutta kadi wadhkur andutu kadi Ismail wal Yasa wa dal kifli be do tato kala ko annababe wa kullum be do fab min al akhyar ko jiyabe subabe hada ala dal de do alquranare dhikrun ko de waju wa inna lil muttaqin andu hino wodani hulobe alla bella husna ma'abin wallahi mojjuduru torde jannati adini al jannaji dejudi wa fattahat lahum ko di udditantebe be ko udditante dum be al abwabu dambude al janna den jetati muttaqina atawa hibe sobbindi fiha derton yad'una hibe nodda fiha derton bi fakiyatin muyanteje kathiratin dudude wa sharabin en jaram wa indahum hino kama beton qasiratu tarfi rabbin dina be darbe atrabun gorebe hada be wi'ane ko dum do ma to aduna woni ko foda don li yawmil hisab wonande nyalande hasbore in hada alla dala ande dum do la rizquna ko arski amen ni nyamire no falira don malahu alana dum min nafadin imorde lannugol hada dum do wa inna lit-taghin ande hino wodani bewbe ben la sharra ma'abin ko buri bonde e lurtorde jahannama dum ko hite jahannam yaslawnaha ko be lon yete be magge fabi salmihadu nge boni daddudi hada dum do falyadhuquhu yobe medo dum hamimun ko wuldan wa ghassaqun e iri wa akhar goddan gono ton min shaklihi nande taydan e mudum mi mana lette gono ton nande tayde dedo azwajun lette den ko de nuniji be innane hada awa dum do fawjun be do fawjun ko kono mo ko tahimum ma'akum ngay ngu wondude mawdo mi mana tawtay ngon ton be inna la marhaban bihim aben don non toli ala nabe derga innahum kambe salun nar ko be sunnete be yitenge kala be bals ko ni antum ko ono la marhaban bikum woni toli ala na woni sadi ala na antum ono qaddamtumuhu lana woni ko ardinani men de do lette fabi sal qarar hino non de boni nyibirde qala be rabbana jomi ame ma qaddama lana kala ardinan do me hada de do lette fazidu bayda ma'adaba lette dhifan kawal fi nar e deri tenge wayliten wa qalu bewiya ma lana ko hondum hebi men la narame yali rijalan worbe kunna be tata meden latino na udduhum meden kontaynobe min al ashrari jiyabe jasube attakhadnahum min jogitino ke be safariyan jaletebe am zaghat ka o nyitu woni anhum e mabbe alabsaru gitede inna dhalika andudun do la haqqun wallahi ko gonga takhasumu wenjindiro e ahli nari yimbe yitange uliyatabe innama ana ande no min mundirun ko mi wajotodo wama min ilahin ala rewetedo illa Allah subhanahu Allah alwahidul qahhar o goto fuludo rabbus samad kan kon jeedo kam molidin wal ardi elidini wama bayna may kon kon hakkunde majji al aziz kan kon teddudon al ghaffaru ya fatodon dolwi huwa dun do na ban ko khabaru azimun mawnudo dun alqur'ana a antum ene onon anhu gay alqur'ana muriduna durnoto ma kana liya min la tanakilan min ilmin imurde ganda bil malail ala kambatu dow don kamalaika be id yahtasimuna tumade be wenjindirta in yuha wa haynaka ilayya an illa annama anasiona wonde min nadirun ko mi wajoto do mubinun bangina idha qala rabbuka antuma de yomma dalanu lil malaikati malaika be inni min khaliqun mitagay bashara neddo min tinin imurde lope
fa idha sawaituhu siwoni mi fondinirimo wa nafakhtu mi wutti fihi makko min ruhi imurde ruhu ango faqa'u lahu haraisu yani musajidina kun sujube fasajada al malaikatu malaika be sujji kulluhum be dendangal ajma'una be fo mabbe illa iblis sona iblis istakbara o mawnintini wa kana ulati min al kafirin jado heferabe qala alla dali ya iblis kayo iblis ma manaka ko hondum haduma an tasjuda nderon kuda sujjande lima khalaqtu wonande konko mi tagiri bi yadaya juudi ande astakbarta ya mawnintini am kunta kalati min al alid jado e townitibe qala wi ana khairum minhu ko baywoni ko min buri mo mojjude ko do wadi alla wi ko honno burirda mo mojjude o wi khalaqtani ko bay atagilan min nari immorde yite wa khalaqtahu atagimo kanko min tunin immorde lope yite sunna lope qala la dala fakhruju yaltu minha iwaka aljanna do fa innaka rajimun ko arada do wa inna alayka anduna fayma la'anati kuddi andi ila yawmiddin hanyalande dargal qala ya rabbi jomi fanzurni amiturike manettina nan ila yawmi yub'athun hanyalande immital qala la dali fa innaka an min al munzirin ko ajado inettina nabe ila yawmil waqt hanyalande wagintinande al ma'lumi andande qala o wi kanko iblis fa bi izzatika alla mi wondiri teddungal mangal la o yannahum bi bewinaybe ajma'ina beden dangal illa ibadaka siwana jiyabe ma